Ну, як бы у кожнай арганізацыі ёсць устав. Ну, разумееце мяне, так? Ну, а дзе ён? Ну, як бы, ну, в сэнсе таго, што там павінна быць некая дакументацыя. Заходзіш, все, нічога няма, нават заданаціць няма з міцера. Вы разумееце, да? Вось зайдзіце на сайт офіса Светланы Ціхановскай і паспрабуйце заданаціць менавіта Светлане Ціхановскай на офіс, на працу. На яе заробак, вот толькі што да мяне тут быў Франак, так? Ну, на заробак Франаку. Так? Ну, ён ж працуе неяк, так? Я захожу, нема. Вось я спецыяльна нават зняў на телефон, так? Запісаў відэа, і захожу і думаю, вось заданаціць, дапамога, так? Помощь написано по-русски, там вкладочка. И заходишь, одна укладочка по лицензионным, другая укладочка, там написано легализация, паспорт Новой Беларуси. А где вкладочка, извините меня, офису Светланы Тихановской? Почему нету кнопочки, где ее можно содержать? Ну, пробачьте меня, уже тут трохи так на русскую мову перешел. Ну, где махчимость? А ведаете, чему нема такой кнопочки? Кому? А я не веду, откажите вы мне. Чаму няма такой? Ну, немагчыма утрымаць свайго прэзідэнта. Я наш прэзідэнт.